ngiyi karita y'umuryango yitegereze neza. Mwebwe mu kijya mu batekamutwe baberekwa intica ntoki z'amafaranga. Umuntu uzongera kumpamagara umbwa ngo wagiye mu batubuzi barakwiba, nzajya ngukubitisha abakurambere. Ni gute ujya mu batubuzi ubundi baba bakweretse iki? Nshaka umuntu uza hano aje kuvuga ngo aje gusaba iki? Amafaranga. Kuko twe dufite amafaranga kandi arahari kandi aratangwa. Amafaranga ari hano ntago wakora, ntago wayamara. Nshaka umuntu umpamagara akeneye amamiliyoni afatika. Muve mu batekamutwe, muve mu batubuzi mu abantu. Ahangaha amafaranga shaka uzusaba amafaranga uzinjiramo ukaryamamo ukiyorosa, uzutunga ubutunzi. Shaka umuntu utaje kumwanga nkeneye miliyoni 5. Twebwe ntabwo dutanga miliyoni 5 cyangwa 10. Dutanga amafaranga ahindurira umuntu ubuzima nk'uko uri kuyabona ahari, nk'uko uri kubona ibiki. Niyo mafaranga dutanga ahangaha ahindura ubuzima bw'abantu winjiramo ukaburiramo.